znaš da bebe donosi nam roda? Stani da ti kažem, stani da ti kažem. I da astronaut sad po suncu hoda. Stani da ti kažem, ali stani da ti kažem. Stani da ti kažem, 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 stani da ti kažem. Čokolade puno, jest ti je divota. Stani da ti kažem, stani da ti kažem. I da mačka ima svih 9 života. Stani da ti kažem, stani da ti kažem. Stani da ti kažem, 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 stani da ti kažem. Stani da ti kažem. Bu! Srećko! Tu bože drugari, pa gdje je sad Srećko? Ba! Srećko! I dalje imam svoj daljinski za nestajanje. Ajoj, da. Kako sam te prevario. Dobro, ovo ti je bilo dobro. Ćao drugari. Ćao, drugari. Jeste vidjeli kako sam ja nju prevario sada malo? Sigurno bi se ti prepao da sam te ja sad uplašila, da Pa nisam. ne bi, ja sam hrabar kao ona Meriva iz Hrabra. Pa nisi baš toliko. Po 100% bi se ne bi uplašio. E, bi. Evo, hoćeš sad da probaš da me prepadneš? A pa nije sad to poenta. Jo, a jesi ti gledala taj crtani? Jesam. I kako ti se Da. dopao? Drugari, meni je taj baš crtani zanimljiv. Tu se radi o toj jednoj djevojci koja živi u toj kraljevskoj porodici. I sada nju njeni roditelji, oni hoće da se ona vjenča, to jest vjeri, a ona to neće. Zato nastaje potpuni haos u toj kraljevskoj porodici. Jeste, onda ona ima tamo kroz šumu kad ide, ona je baš i Jo, a meni drugari, kad neko spomene šumu, ja se odmah sjetim i Amazona i sjetim se i ovih šuma u Sibiru, ove tundre, tajge i ostalo, kako se već zove. Da, drugari, ja koliko sam čula da je u Sibiru baš hladno bude. Ujoj, tamo ne da bude hladno. Tamo ti kad, recimo, evo ja tebe ovako prepadnem i ti kreneš da plačeš. To kad ti krenu suze se odmah zalede. Stvarno? A tako je zimi. A kažu da ljeti ima puno komaraca. Ali drugari, taj Sibir je ogroman, 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 ogroman. I tamo nema čega nema. Pa kažu da je 75% resursa Rusije u stvari smješteno tamo u Sibiru, znaš. Znači tu živi puno ljudi, jel tako? Ne, čak naprotiv. U stvari, zavisi kako se uzme, Tamara. Zato što, na primjer, to je u stvari jako rijetko naseljeno područje, ali postoje par gradova koji imaju preko 3 miliona stanovnika. 3 miliona stanovnika? Pa da, ima, ne znam, ja mislim 11 ili 12 gradova sa preko 100.000 stanovnika. Joj, bože. Mislim, to za nas zvuči puno, ali njima je to malo. S obzirom da Rusija cijela ima nekih 150 miliona stanovnika. Da. A ćeš da ti pustim neki prilog o Sibiru da se malo više upoznaš sa cijelim tim podnebljem? Može. Ajmo drugari, gledamo. Stani da ti kažem.
kao lokaciju za zatvore, radne logore i progonstvo. Stani da ti kažem. Pa jesi vidjela, Tamara, koliki je u stvari Sibir? Pa da, drugari, ogroman je. Zamisli da se kladiš sa nekim, da ćeš pretrčati cijeli Sibir. Da, pa drugari, ja to nikad ne bih mogla. Pa zamisli da izgubiš i morao bi da trčiš, znaš koliko. Pa bi onda morao malo da trčiš, pa malo da se klizeš, pa malo da se sankaš, pa malo da skijaš. I nikad ne bi stigao do tamo. Da. Pa jesi ti kad čula za onu prugu Transsibirsk? Nisam. Pa to ti ona spaja, drugari, istočni i zapadni dio Rusije, znaš. I pričao mi, to jest ja kada sam se vozio tuda, znaš šta mi je bilo jako smiješno? Šta? Pošto ti tu putuješ 100 sati. I bilo mi je smiješno, drugari, što kogod uđe u voz, kod njega je drugo vrijeme na sat. A joj, da. Zato što ima više ovih vremenskih zona. A jel ti znaš šta su u stvari kako se zovu, plave oči sibirske? Pa zar to nije ono Bajkalsko jezero? Jeste, bravo, Tamarice. A je li to najveće jezero na svijetu? Nije najveće jezero na svijetu, ali zato jeste, drugari, najdublje. Pa koliko je duboko? 1166 metara, ja mislim. Joj, pa to je, drugari, baš duboko. A drugari, možda griješim, ali mislim da je 1166, morat ću da provjerim poslije u svojoj glavici malo tu informaciju. A šta sam htio da ti kažem? Jel ti znaš da to jezero zaledi u januaru i ne odledi se do maja? A koliko bude taj kao led? Pa bude u vodu uđe 1 metar. 1 metar? I na šta je zanimljivo, drugari? Onda ti stanovnici tu koji žive tu oko Bajkalskog jezera, oni uzmu taj led, isjeckaju ga na kockice i onda prodaju svojim komšijama u okolnim mjestima. Pa znaš što se meni jednom, drugari, desilo? Šta? Slušaj, drugari, ja sam bila na jednom jezeru. Sad sam zaboravila tačno kako se zove, ali znam da je bilo onako nije ni pre veliko, a nije ni pre malo. Dobro, a gdje? Ovdje kod nas negdje? Da, to kod nas. Dobro. I tu je sad bila onako zima, januar, bilo bi, drugari, baš hladno. Dobro. I sad je to zaledilo. I ja sam uzela lijepo svoje klizaljke i otišla da se kliza malo. Da, i? Šta mi se desilo? Šta? Poslije se srušio led, to je ono... Puko led I ja upala unutra. Aj joj, pa mora da si se smrzla, a? Joj, drugari, ja sam ovako bila ko jedna ledena kocka. Pa jel te neko sao izvadio, kako si izašla? Pa tu me je bio moj tata i moja mama, pa su mi oni pomogli. I znaš što smo u daljini jednom vidjeli? Šta? Vidjeli smo jednog medu. Medu? Da, ja sam s drugari malo uplašala, on je da poslije otišao. A mi smo jednom, ja i kako se zove, neki beli medvjed, smo imali trku na Bajkalskom jezeru, jesam ti to pričao? Nisi. I kao, takmičili se ko će prije pretrčati od jedne, pošto je zaledilo sve, ko će prije pretrčati s jedne strane na drugu stranu. I drugari, kao, kaže, bio tu sibirski tigar, on je bio sudija. I kaže, 3-4 sat. I mi i krenuli. I sad ja, znaš ti da sam ja brz? Ma ne, stvarno jesam brz. Ali drugari, Medo je prebrz. I Medo trči, još ima one kanđe i zabode ih u led i trči. A znaš šta se meni dešavalo? Šta? Ja 2 koraka i op, ovdje, na guzu, pa se udarim. Pa onda ustanem, pa onda trčim, pa onda opet se okliznem. I znači Medo je pobijedio, tako? Ma nije bilo ni blizu, drugari, ja sam samo padao. I na kraju se Medo vratio po mene, bilo mu žao. Sam sam se ja izubio, sve, i laktove, i koljena, i u zadnjicu, ma sve, i oko jednom sam i glavom udario, ovdje sam imao ovoliku šljivu ovako. Joj, pa to je baš grozno. Pa jeste, ali dobro, ko me šiša kad nisam ponio pravu opremu za trčanje po ledu. A ćeš da ti pustim neki prilog o ovom Bajkalskom jezeru? Može. Ajmo. Stani da ti kažem. Bajkalsko jezero nalazi se u istočnom dijelu azijske Rusije. Ono je najdublje jezero na svijetu i drugo po površini u Aziji, odmah poslije Kaspijskog jezera. Administrativno se nalazi u 2 oblasti, u Irkutskoj oblasti i Burjatiji. Ime dolazi od tatarskog naziva Bajkul, što znači bogato jezero, ili od jakutskog naziva Bajagal, što znači veliko jezero.
S obzirom na svoju dubinu od 1642 metra i veliku površinu od 31.500 kvadratnih kilometara, u jezeru se nalazi preko 23.000 kubnih kilometara čiste slatke vode, što iznosi preko 20% svjetskih zaliha slatke vode. Ono sadrži više vode od sjevernoameričkih velikih jezera zajedno. U jezeru se uliva oko 336 rijeka koje mu zajedno daju 47,16 kubnih kilometara vode godišnje. Najvažnije od tih rijeka su Selenga i Barguzin. Samo Selenga u jezeru uliva 30% vode. Ušća rijeka su delte, međutim iz jezera ističe samo jedna rijeka, Angara. Duga je 1779 km i ona je desna pritoka Jeniseja. U prosjeku ona donosi 1920 kubnih metara vode u sekundi. Pretpostavlja se da je starost Bajkalskog jezera negdje između 25 i 35 miliona godina. Stani da ti kažem. Srećko, pa znaš šta? Šta? Mi svo vrijeme pričamo o Sibiru i Bajkalskom jezeru, nikako da spomenemo Rusiju. Pa dobro, to je najveći dio Rusije. A jel ti recimo znaš da se Rusija pola nalazi u Evropi, a pola u Aziji? A nisam to znala. Pa da, i drugari, ovaj ovdje dio gdje San Petrograd i Moskva, to nam je evropski dio, a imamo vamo azijski dio. Ali mnogo više ljudi živi u evropskom dijelu nego u azijskom. Znači sve od planine Ural prema na zapadu je evropski dio, a sve od planine Ural i rijeke Ural ti je tamo Azija. I 110 miliona drugari stanovnika Rusije živi u evropskom dijelu, a samo 30 miliona živi u azijskom dijelu. Da. A znaš što sam čula, Srećko, ja? Da je valjda Rusija druga zemlja na svijetu po broju stanovnika. Najveća druga zemlja po broju stanovnika. Ja mislim da ti grešiš. A što? Pa zato što to nije istina. Pa nego koja je? Rusija je, drugari, na 9. mjestu po broju stanovnika, a prva je po veličini, teritoriji. I znaš šta moram da kažem našim drugarima? Šta? Ja sam, drugari, pogriješio. Bajkalsko jezero najdublje mjesto nije 1166, nego 1642. Aha, dobro. Moram se ispraviti. Da. A šta sam još htio da ti kažem? Jel ti znaš išto neke znamenitosti Rusije, na primjer? Joj, pa sad tačno ne mogu da se nešto sjetim. A jel ti znaš šta su babuške? Babuške? Da. I pa jesu to one kao bake neke, kao koje čuvaju dječje? Babuškice, to su ti one igračkice, ako si ikad vidjela, kad se izgleda kao neka bakica i onda se izvadi pa unutra još jedna, pa 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 onda bude mala. Pa ja sam, drugari, Srećko, to vidjela, ali nisam znala da se tako zove. Pa da, ja, drugari, kad sam bio u Rusiji, ja sam i kupio i to sebi, i šubaru u rusku sam kupio, i svašta nešto, i onda sam šetao tamo po centru Moskve, tamo oko Kremlja, i stavio, bilo hladno, padao sneg i ja stavio šubaru. Da. A znaš ti što da kažeš nam na ruskom? Na ruskom, kako da ne? Menja zavut Srećko. Moja familija Sveznalica. Kak te ja zavut? Pa ne znam. Kak te ja zavut, djevačka? Pa ne znam ja što to znači, Srećko. Što ti mnje možeš raskazać o Dnjevskom prospektu? Drugari, ja kad sam išao u Rusiju, ja sam malo tamo naučio ruski, pa se sad malo foliram. A šta sam htio da ti kažem, jel ti znaš da ovo jedno selo zove se Omjokon? Omjokon, tako nešto. Kako je to ime, Srećko? Pa ime jednog sela koje se nalazi u Rusiji, tamo isto u Sibiru. I znaš kolika je tamo temperatura bila kad sam ja bio? Kolika? -64. 64? Pa da. Pa ja ne znam kako ti nisi postao jedna ledena kocka. Pa ja ne znam kako se nisam smrzao kao miša, ali imao sam tu šubaricu pa me ona pomogla, imao sam i neke kapute, ali iskreno da ti kažem, nismo nešto puno ne izlazili napolje, založili smo vatricu i pili čajić. Pa to je najljepše kad su tako neki zimski dani. Pa šta da radim, ne mogu da napolje, mi se smrznu brkovi, da mi otpadne nos. A ćeš da ti pustim neki prilog o Rusiji, da se upoznaš malo sa tom zemljom, a drugari, vi gledajte prilog, ja ću nju malo da naučim ruski. Može. Gledamo. Stani da ti kažem.
Rusija, zvanično Ruska federacija, federalna je polupredsjednička republika koja se prostire u istočnoj Evropi i sjevernoj Aziji. Sa površinom nešto većom od 17 miliona kvadratnih, Rusija je najveća država na svijetu sa skoro dvostruko većom teritorijom od Kanade. Ona se graniči sa 18 država, a po broju stanovnika je na 9. mjestu na svijetu sa oko 146 miliona. Zvanični jezik je ruski, a glavni i najveći grad je Moskva. Rusija ima 15 gradova sa više od milion stanovnika, a najveći gradovi su Moskva, Sankt Peterburg, Novosibirsk, Jekaterinburg i Nižnji Novgorod. U Rusiji se nalazi najhladnije mjesto na svijetu po nazivu Ojmjakon. Najveće šume na svijetu su ruske tajge, a kroz teritoriju Rusije protiču neke od najdužih i najvećih rijeka na svijetu kao što su Volga, Amur, Jenisej i Ob. Rusija je u svijetu poznata po svojoj kulturi, baletu, muzejima, naročito po svojoj književnosti, kao i po klasičnoj muzici. Stani da ti kažem. Menja zovu Tamara. Tako je, Tamarice na baci! Ja, drugari, dok ste vi gledali prilog, Tamarica je malo učila ruski. Da, da sam učila samo jednu rečenicu, ali nema veze, to je dobro. Sad kad budemo išli u Rusiju, ti kad dođeš tamo, ti samo viči menja zovu Tamara. Može. A šta ti znaš? Znaš ti koji je glavni grad Rusije? Znam, Moskva. Wow, znaš i ti nešto. Da. A znaš nešto da nam kažeš u Moskvi? Pa drugari, znam. Tamo se nalazi najveći pravoslavni hram, naš, i nalazi se najveća džamija u Evropi gore. Tako je, da. A drugari, jel ti, kako se zove... I znam još nešto. Šta? Da se gore nalazi onaj prvi sat, valjda koji su izmislili oni srpski naučnici neki, jel tako? Jeste, to se zove Kremlinski sat, ja mislim. Jel jeste? Tako je, da. Da, može se probati. Da. A šta sam htio da ti kažem? Znaš ti da cijela Rusija navija sat po tom satu? Znala sam to. Pa da, a drugari, znate šta je meni potpuno fascinantno u toj Moskvi? U Moskvi, drugari, ima 4000 biblioteka. Biblioteka? 4000? Pa da, zamislim, sad tamo kogod ko želi da čita, on može da ode u neku drugu biblioteku. Pa to je na svakom ćošku neka biblioteka. Pa zamisli kad bi odlučio da iz svake biblioteke uzmeš po jednu knjigu i da ideš svaki dan. Trebalo bi 4000 dana ili tačnije nekih 12 godina bi ti trebalo da obiđeš sve biblioteke. Znaš da sam te htjela nešto pitati? Pitaj me. Pa ja koliko znam da valjda Moskvu zovu Luka od 5 mora, tako nešto, tako? Luka od 5 mora? Pa nešto Luka 5 mora, nešto tako. Meni to niko nikad nije rekao, zašto to kažeš? Pa ne znam, zato što to je valjda Moskva, to je najbliže more od Moskve 400 km. Tako je. Pa ne znam sad zašto da zovu tako. Pa ne znam ni ja, možda možemo da provjerimo posle pa da kažemo našim drugarima. Može. Sad si me zbunio. Ja sam, drugari, bio po Moskvi, išao sam tamo na onaj dan pobede, na onu proslavu su me zvali, pa sam nastupao u Park Pobjeđi, to ti je jedan veliki park. Ti nastupao? Pa da! A šta si radio? Pa ja sam plesao, zabavljao djecu. Pa da, tu je veliki park i tu je bilo, ja mislim da je taj dan bilo preko 1000 izvođača. 1000 izvođača? I ti bio jedan od njih? Pa da. Znaš kako je drugari, ta Moskva je velika, ja mislim da imaš, neko da su mi rekli, koliko rekao, 20 miliona stanovnika. Joj. Pa da, ja znam kad sam upoznao jednu drugaricu koja živi tamo i ona mi je rekla, drugari, da kad ide kući, prvo se vozi vozom sat vremena, pa onda izađe iz voza, pa onda sjedne u autobus i onda se vozi još sat vremena. Znači njoj treba 2 sata do kuće. Pa zamisli koliko je onda ona živi daleko od centra. Pa da. A jednom sam se izgubio u metrou. Kako? Pa ne znam, pogriješio neke linije. Čitav dan sam se ja, drugari, vozio vozom u metrou. Pa ti ne bi bio srećko da se ne izgubiš. A šta sam htio da ti kažem, a te moskovske, drugari, metro stanice. Da. To svaka stanica izgleda kao novi zasebni muzej. Stvarno? Toliko je sve čisto i fino. Mogu bi da ručkaš spoda? Da, nije kao ove ostale u drugim gradovima. U drugim zemljama? Da. Pa da. Hoćeš da ti pustim prilog o Moskvi malo dok još nešto naučiš na ruskom, a? Može. Ajmo, drugari, gledamo. Stani da ti kažem.
Moskva je glavni i najveći grad Rusije i najveći grad u Evropi. Nalazi se na rijeci Moskvi i obuhvata površinu od 1.097,12 km². Prema popisu iz 2010. godine u Moskvi je živjelo nešto više od 11 miliona stanovnika, dok urbano stanovništvo grada čini 1/12 ruske populacije. Prema popisu iz 2015. godine u gradu je živjelo preko 12 miliona stanovnika, dok je u širem gradskom području po nekim izvorima živjelo i do 15 miliona stanovnika. Posljedica tako velikog broja stanovnika za evropske standarde zbog velikog broja izbjeglica iz bivših zemalja Sovjetskog saveza nakon raspada, kao i naroda koji je došao iz manjih ruskih gradova u unutrašnjosti zemlje u potrazi za boljim životnim standardom tokom 90. godina. Znatan broj bogatih Rusa je istovremeno, da bi spasili bogatstvo zbog raspada, emigriralo najviše u Ameriku, Kanadu i Njemačku. Moskva ima status grada federalnog značaja. Uz nju takav status u Rusiji još imaju Sankt Peterburg i Sevastopolj. Nalazi se u centralnom federalnom okrugu i administrativno se dijeli na 12 okruga koji se dijele na mnogobrojne područne uprave. Grad opslužuje opsežna tranzitna mreža s 4 međunarodne vazdušne luke, 9 željezničkih terminala i moskovski metroom. Moskovski metro je prema broju putnika drugi u svijetu iza tokijskog, radi bogate i raznovrsne arhitekture priznatim kao jednom od gradskih znamenitosti. Stani da ti kažem. Ćao drugari! Vidi, Tamanica ima novu reč. Zdravstvuj. Da, to znači na ruskom zdravo. Da. Ili ako hoćemo da persiramo, kažemo zdravstvujte. Pa to me nisi naučio sada. Da, nisam, naučit ćemo te, svašta ćemo te naučiti, pošto planiramo drugari mi da idemo za Rusiju. Nego šta sam htio da ti kažem? Sjetio sam se zašto se zove to što si ti pitala Luka 5 mora i to. A što? Zato što drugari u okolini Moskve su izgrađeni kanali koji nas povezuju prema drugim morima. I ta mreža kanala je velika kao pola Evrope, na primjer. I zato oni tako kažu. Spojeni su i sa Sjevernim ledenim okeanom, i sa Bijelim morem, i sa Crnim morem, i sa Bajkalskim, i zato se to tako zove. Da, naša Sečko. Šta? Mi više nemamo vremena. Stvarno? Pa je onda vrijeme da se spremamo na put? Da. Drugari, ja idem da pakujem čili mi stvarčice, a ti odjavljuj misicu. Da, i možeš da samo meni nađeš neki skafander, pošto mislim da je moj meni mali. Pa ne treba ti skafander, tamo je ljeto, nećemo ići u Sibir. Pa možemo da odemo i do Sibira malo. Pa možemo, ali drugari, sad je ljeto, nije tamo toliko hladno. Uzmi običnu neku jaknicu, idemo. Ajoj, dobro, ajde. Drugari, ćao, Tamarica će vam reći sve što treba. Bye bye. Ćao, Sečko. Ćao. Eto, drugari, to je bilo to za danas. Ovdje imate našu adresu, tu možete našaljati nekakve razne crteže, pisma, pjesmice i svašta nešto. Imate i naš YouTube nalog i naš Instagram nalog na kojem možete nas zapratite. I eto, to je to. Ćao!